Na bwatongereria na kinya akristo ne bethirite bakimeneria mono mpithukiro ire ethiritwe ikionekana ntere cia mutwati ire yatigire antu kathumba batete uturo bwao na bangi bagitutaira uturo bwao cibitari-ini. Nkuruki ne bethiritwe bakiuria thirikari ethirwe ikiingia wirane bwa kwithirwa bakiongerera ukaria nteriji nikenda mpithukiro iji cia maitha ciethirwa cikithira buru. Amo nabo ne bethiritwe bakimeneria ikarikaria mutano umwe kwithirwa akithia nyomba cia ng'inowe cia gukomborithania ndiria ethairwa akirandura ng'ina mbecha. Bakiaria kiongwano ene kia kurombera nthiguru kwithirwa ri na thiru muno nara kwina pithukiro cia maitha kiongwana kikubwithikite ntere cia kangeta gicione bunge kia Gembe Central aunjia bakanisa ya Jerusalem International Gospel batongeretwo ni Bishop Julius Gitare ni barombete thirikari kwithirwa ri ritho muno mantune akonia wagagia bakimeneria ikarikaria kiumia ki nara maitha barithukirite ari gicione bunge kia Gembe North witana ndithia cio na kinyotira ntu bamwe batete uturo ugaita Gembe North kan antu ibara gwite orinde barathwa na kwiringi barathi kwiro barathi tiania kwiro barathi kungi na thina ing'ombe katukuria burutu ikanisa thirikari iyo kikanya no tuthaire itaria turi otethuka twina muneno polisi ndene Kenya twina waziri wa ulinzi ndene Kenya na twina nya waziri wa sheria yani muneno kazi mkuu wa sheria ndene Meru no kwetu ari lakini antu barura wa utheri antu bakarayaga gutege ntu kyo barieria na ibu antu kuromba abunge betu bonde Meru bakarende bauririe ntaira bona nimbi utuma antu baria bakiura wa u kuromba thirikari kyo karibu ora kubati nondo niongwererio untu bwa bwo thongi na bwo bata muno na kukiombeka weta antu batiwa na nyuma wathani nara kwina andwa ora antu bangi botethwa miongorengi utethwa saidirengi kina uterere tu narwa rithiru tethwa kinaruo ntere cia Rwanda bibi tutetha chingombe tura murungu atono ntu antu ba into byo batethia kwi bai mayani kwi bai bya kure bingi na kwi bangi bai ng'ombe bara bai ng'ombe kithaika yawa nimbi baitethia byo nimbi ana bo bakathomera ya baba arathirwe ni atana bo bakathoma na tuya twithe mathikone twakikicirwa kumbana twakikicirwa aria bathikibana na tiania itwari na nene bonde lakini ute icokio rionekere katukuria atiri kantu babe na thirikari yo ura worwere musoro kwa Kaliunga tayari atawatwa no aendwa njera ende kinya ng'ombe ikeya na antu baraba orwanite bate kuwatwa ri bakareka kuorwana na bakiareria thina ya utumiri bwa ndawa cia mbogita bariwa no mwaka ngwataniro ethirwo irio atiatika thirikari na makanisa bonthe bawatanire ndweneji nikenda bonokia nthuki mbithite kaurire kithakene thai mwana orora ethirie musigi wa family yo nara mutu ati aucokia aciari bara thinene na kinya baituani kana baisangirwa mbia boka ringi gutiombikana boka kinya ora bokete na kinya bira bare abyo mberene no bire gucoka urabira barari na biana thirikari nendelee kukana nchobi yontora orone antu mwana aithie muchi aithia nontu amantu amakaitu aithie muchi chuonthekera ashara ikiongo kithuki nontu muntu akinya nchobi ate ume Biblia erua ni muchi kurani nego ni kitheya unywere oteri agukarau lakini nchobi weke akuthira ndia twekaria boya wachungaji bonde naro thikirite itoyokie kanya ko shugulikia ntu abaithi toka mesemania ntu yekwa tukitubariria toika conference cio toeka seminar cio kina bara besuku na baba reome kenda tumbo batethia tusaidiana na thirikari mantu yomba kuthesa asa at least muntu asielewa nkiripotera weru weekendi kuma Kangete Gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.